Nama je bilo tada primarno ajmo educirati tržište. 2011. ljudi nisu puno znali o digitalnom marketingu i nama je bilo ajmo pisati blogove i ljudima to slati, evo čitajte da se educirate. Jer što su nama klijenti educirani, nama će biti lakše rad posao. I zapravo ono što se nama dugoročno od toga svega stvorilo, da su ljudi, ok, vidi, čitaš 10 blogova od tadašnje akcije, pa vidi, ovi nešto znaju, trebaš agenciju, zoveš nas. Apsolutno, prvo moraš nešto dati da bi dobio. Da, znači ne dajete dovoljno informacija klijentu ili ti čitatelju, dajemo sve, evo ti sve. Evo klijentu, apsolutno. Oni ne mogu doći do ozbiljnih rezultata bez vaše asistencije. Oni samo mogu vidjeti vaše znanje. Ne, mogu. Sve danas na internetu postoji, samo nemaju vremena. Znači svo znanje koje mi imamo, koje bilo ko ima, sve postoji. Ali ti nemaš vremena sada istraživati, pretraživati. Klijentu treba rješenje, sad ima kampanju. Pa nema on 2 godine učiti i ponavljati sve greške koje smo mi ponavljali. To je ista stvar, hoću li ja raditi svoje računovodstvo i knjigovodstvo ili ću dati nekome drugom. Može se to znati, naučiti, sjedi i nauči. Ali ja nemam vremena to učiti jer se bavim svojim core biznisom. Core biznis mog klijenta je njegov core biznis, nije digitalni marketing. Tako da što se toga tiče, evo mu svo znanje. Mene je to jedan brat moj jako dobro naučio zapravo o tom davanju i svemu tome. On kaže, gle Ilija, ako ti je šaka zatvorena, iz nje ništa neće izaći, ali ne može u nju ništa ni ući. Ako šaku otvoriš i daš, onda možeš i dobiti. I zapravo tada sam već naučio daj džabe, nije problem, evo svo moje znanje. Znači imam tonu seminara, webinara, šta god to sve moje znanje tu. Samo što klijenti nemaju vremena da to sve nauče, da to primijene, mislim ti si rekao da si dosta gledao ali ti si samo fragment toga uhvatio onoga što je tu. A moj jedan seminar samo o social media marketingu traje od 9 ujutro do 4 popodne i to mi nije dovoljno da ispričam sve što znam. Samo o social media marketingu. Gdje još content marketing, gdje su sve ostale stvari koje znam. Jer je to već sad 10 godina iskustva s kojim se ja time bavim.